أنا كمسلي يساد يصبر سيقول صبر الله يسمح. هذا ودي مسلي نساد donc sur le thème dont il est l'expert. مثلا سوى الرشا والسلام كان خلينا الخوالي. تقويم الغرب لله مثلا يموت من الجزائر يموت القبيله المسلمه. أتي دابا كان القبيلة تمثل في النية أيغار خاطر الطاسي مسلسل فرانسيس نصارى غاسكن تصديد سيدي الصون إذا شو سيد استقصحات صفات استقصليت يمين تبذل ماما طفوسي أديني غاسير غاسكن في كوالي يتسوغال ديك السكواس نشوف جلاء أما طفوسي لاشين دو ذيكو مزروي في الجزائر ديك الثالث زوالو الراديو الجزائر حقا راديو ناسيونال اللي قال لو ان ار اس شكوي دراز قران اقرا غلان زيد تونس اللي قال اورا لو غران بري بيرتي. La chaîne 2 a décroché le premier prix international du Grand Prix Urti, l'université radiophonique télévisuelle internationale médaille d'or, l'unique dans l'histoire de la radio nationale algérienne, sachant que celle qui a décroché ce prix, c'était la chaîne 2, dont j'étais le producteur de l'émission en question. Et l'émission a été faite du début à la fin en cabine. Or, à l'époque, très peu d'articles consacrés à ce prix, tout simplement parce qu'il était question de la chaîne 2, il était question d'une émission en cabine, dont j'ai traduit même l'émission dans un petit livret destiné au jury international, dont il y avait à ce moment-là de grandes radios du monde, dont France Culture, Radio-Canada International, et j'en passe. Là, je ferme la parenthèse pour dire que il n'y a jamais eu dans la vie d'un peuple de citoyens sincères de coupure d'histoire dont un peuple rêve d'atteindre des objectifs, son destin. Alors il est question de ce destin justement. Adora je ferme la parenthèse. أدوية أول غافير قبيلي قبيلي سامور القبيل لا شو داز كان اللي قاي أساري كيف نهجير سبور بوانتي وكنا نزار ماشي نتسنر سويد كان تسداويت مع ناس سويد بسنان يكون سيونتيفيك ذا شو يو كي كانت دنيا ذا شي شدن تيمسلاينا كيا تيمسالينا كيا تامسال تقبيليين القبايل سامسال قبايلي أو ساموس القبايل وين كان نوايا سيدي ثمود عندي لي ثمود يزمر ندير ثمود القبايل يزمر ندير ثمود الجزائر كاملة ثمود الذكاء ثمود الذرار يدورنا نني ثقبايلي تمسلات تمطوط ديدرس تمسلين ديز قبايلي ثاني تسودرت قبايلي قلنا تسين قبيلي تندم إلى الساس زيسموس أكني بغوي لي أقلاضي ولا في براني نعمر يتكمل صراحة فرنسا أزال السيني مليان قبيلي قلنا دي فرنسا ثمورت القبائل يرويدي تسيدي لنديس ويدي لا نزوران السنة كرم دين سانا صار أهاف قريب 80 مليون إذا شوف لي بسودو ستاتيستيك كما قال أكيدين 30 مليون رايت فير بور بونير تمثال النظام تمثال قبائلي أكيد هكا مش حي قلدان يقلان
ذاك ديدلس سامسلين ذكاء ويزميران وكذو هذه الدار ويطيفران وكاء. Il n'y a pas de peuple qui existe sans terre. Et il y a un petit dénominateur, c'est le travail. Francis, c'est le code kabyle de déontologie. D'un point de vue philosophique, c'est la philosophie kabyle laïque. J'insiste sur le mot laïque, même si pour certains, ça crée certains frissons. C'est quoi nous utilise grâce comme ça, la laïcité. Là, on se met dans une travailler sur Miguel Din. Mais chez contre Din, c'est pas contre la rue. Il Din, le break, le Douli qui est presque un Din. La Tzal, la gauche à droite, vers le nord et le sud, روح الرخامين على الجنة. أما نتصمم الجمعية زيادة، خاص travailler l'église. Et non, c'est le jamaïen, le Din Simigan. أنا في هو روح التظل معنا. شكيت مسألة برا الاسباس بوبليك هذا بالنسبة لي الصغيرين الدين يسارع من الناس غاسا كني كيرا أسا إلى مزيان لا دغانويز يغاران دي ليكول فوندامونتال يجي تفغاني كي دا شو ما تشطا سيدنا دي ريسكابي فوند دي كيرا تمثال من غرارا كشويط من الحرام تصدي القرايا الخوضة لمسنوي في اللي ما هاز أن تواجب من كثيرا وليس دراء السنة حقا غاف الدين. إذا تمثال تجي السجل على يسيدي بنياكا ثلا ذي فضي ثلا ذا شو إلى مزين قوسا يبلان ذا السا غاسا كنين زراسا غرانس لي ديبلوم لي دكتور حقا بيزن دمسغير تمثال تجي كينين كلين تساوي الشيخ الجماعة اللي تدار هذه يفتو موال أقوياء تبدو وكراو تدار الفرون تمسار إيه ويجي أنا كنيني كرام تسمن سويا خاطر أكيد النان نان اللي تقبليه هو ولاش غالي يشتري ناس يشتري تتصل به إلا وين إلا ندويا اللي كرا تدري أما أنا كرا تدري ناكي ماشي تسمور تبلا مرتبط القبائل ماشي تكون ميش مقرب تاس تدري داش سكريا يشبه الكرام وفي فاديان ندي أرمي كرام شوية سورسية أدينيا لا شو نير بريد إديكويا سمسر تاقين دينا ناسترين السلمت أما استقيراميا أدينيا كان ملو مامري لا مسلم غسكا نانسي ديني مسلم ودينا ماشي لا مسلم سورسية أقل بلا تصور لا مسلم يعار كان لي ما لكن كيقرا كل ما نري في مسلمون il faut attendre d'abord habilité de devenir musulman, acquérir la tamousni et surtout d'être reconnu par ses pairs imanas et مسلمون قرانا لا ضغط قبيلي سمعت مسلمين نظام إلى قد استعرفا دي مسلمين يقول بنادم يوكنا السنين كشدا مسلم وزميرا يونادي كار السان كيدين كذا مسلم يسوتو بروكلام السلام عليه يفتكر تيني جو مو بابتيز كاب وين كان يخدم زنكيزنك كاكا نسمو زميرا بنادم اديا اسم إهما ومن بعد دينيا هاس اش يدينا دا المولود غاسا كنيا سورفيين اسوستار غاتي بناديست قبايليست مسلايت النار لا باجا. Les artisans poètes berbères se sont tus. Et هذه ديوني ساكين مولود مامرين يشتا دوال يقول دوال غاف القبائل يمد السفا يسفرا القبائل يقبر يقدم أميذا يجي يوتزراوس une étude d'un point de vue anthropologique على الساعة القبائلين ما بغى ندخل نعرف القبائل إلى قد نعرف مسلم إدويني مسلمون النوم يجرسن إلى مامرين المولود مروش طاووس المولود الشامة فرعون يحاصون ماشي سيموحان ذوية إيه غافيون استقسينا سوت السلام سيفكان يون ونغماس نتغام سا ليبراسيون جورناليست كيستيوني مولود مامرين ناس ذي تمثالت الدين
ça un pied qui gagne à lire, c'est malacham يقولوا أن المباراة دين يمر الأقوال. Et Hinayat, l'orthodoxie islamique produisait donc un effet de censure sur les valeurs verbales. C'est plutôt un effet de blocage dans la mesure où elle substitue un corps de doctrine, une vision du monde à tout ce qui n'est pas elle. L'islam à cet égard est pire que le christianisme, c'est une religion encore plus unitaire. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la culture laïque ne peut absolument pas se manifester parce que le terrain est déjà occupé de façon impérative par la religion. Et il y a un مولود معمر أدو غلط غروين ضغي غادي أي غادي بالدرا خمسة تاعي هيني نمولد معمري فكان زريغنك تقبايليس وزميرير تيليس قبايليس شو دغادي أيوة أخطر تقبايليس ماشي كان دوال ماشي كان تقدرت يستلوس تنطوس تقبايليس غاسا كان تنطوس قبايليس يتساوي تقبايليس سلساس إلا سلساس ينس أخطر تقبايليس ديوس تمغلين دونيس ديوس تمغلين دونيس أنيزا وسامنا تمغلين باللي صغير في دونيس إذا أكيس لا إمزانا أكيدين أكيس لا ما تقبلت سمونيش شو السنغار بمعنى il n'y a rien de sacré dans la kabbalité. La désacralisation de toute idée, de toute chose, vision, c'est quelque chose qui ne peut s'inscrire qu'à l'encontre des doctrines religieuses ou des doctrines sacralisées tout court. Et c'est-à-dire, il y a un وقت القبائل تمام للقبائليس. لكن الدنيا ماشي كانت قبائليس تمولين دونيس تمسلمين. C'est une sagesse à base de science, selon la définition de Manon. Et il y a قبائليس ثلاث مسلمين. تمثال تنظيرا إلى ذي قبائليس إلى الوقال. الوقال c'est une sorte d'un certain nombre de vertus moyennes. ذي الوقال وين كان الروايات كان نقاش قبائليس أسيني ذاركاز دي تساوي نوال تمطط دي تساوي نوال ذو بريد إلها ماكشي وين يتظل لنا غالا خاطر فازاليس تمثال النظام كان سيدي الشيخ محمد إلى سنده لا سيدت إيوا شو تظليس c'est toute une pensée. Et هو لا كيضا ديال الشيخ محمد أشو دار تمثال النظام مولود معمري دون الشيخ محمد ويحسن اللي يبغى يروز معهم النظام parmi les aspects de l'œuvre Mamri sur Cheikh Mohammed, c'est cette laïcité de la kabbalité mise en valeur dans cet ouvrage assez, je dirais, philosophique, mais écrit en kabbile. Et il m'a fait غيورا مولود معمري غاف des points kabbils anciens par Cheikh Mohammed يعني إذا تقبيلي تيجي بيا سيني قلان إذا السر القبيل اللي تزوج غاسة كزيان هاتي ديال الفدو كان بيتحاشي أماك مرهاو تمتي إلا تمتي dans une société donnée dans un peuple donné ce qui est affleurant en fait ذا الشيء اللي سببنا غير وجود نهار اللي تمتي سيني بونيني هذا صغار كيبك أي جدود مرسل كيبك ديال كندا تبخلف تمثلت تيمانيث غير القبائل ذي ثمورت القبائل ديال الجزائر ذي ثمورت القبائل ثم دويد القبائل إلى برا ذي ثمورت القبائل مخلف القبائل إلى دي فرنسا تولينا أنا سيوت مغوليا كيف تيمانيث كتسوالي القبائل إلى ديال كندا لدغادي كيبك كيغا هي تمثلت وهي تمثلت مازيغ كيف ذي فرنسا سي ان سيستيم جاكوبin dans le miroir renversé en Algérie, c'est l'arabo-islamisme. Donc je reviens à la question. Si vous me permettez, je vais essayer de parler en français, mais on peut résumer en quelques. بالنسبة للسوزن القبائليس
يوكنا دليل كان في القرآن. Et donc la pensée ancrée des Kabyles depuis le coup d'État de 62 jusqu'à nos jours, dans une imposition d'une idéologie arabo-islamique, même dans le mouvement national. Donc les acteurs du mouvement national qui étaient la majorité kabyle, la majorité n'ont jamais écouté les penseurs tels que Mamri et Al-Qur'an. Encore une fois, ils écoutent leur cœur et leur tête imbibée de pensée jacobine. Pour certains arabo-islamiques et d'autres jacobines français, c'est-à-dire ils sont francophiles ou arabo-islamistes. Il y a certains modérés, mais ils étaient exclus. Donc il y avait deux tendances qui sont à déchirer au sein même du mouvement national, ce qui explique la crise au sein même du mouvement national en 1949. Cette idéologie-là, arabo-islamiste, qui ne diffère pas de l'idéologie jacobine, une seule langue, un seul chef, une seule pensée. Une seule langue, une seule religion, un seul peuple. C'est la même chose. C'est le miroir renversé. Et d'ailleurs, l'idéologie arabo-islamiste a gagné plus de terrain en France, un peu partout ici, même au Québec, parce que le Québec n'est pas loin de l'idéologie jacobine française. Et c'est une réalité. Les Québécois ont repris ça parce qu'ils ont peur du pôle dominant anglophone, ce qui est compréhensible. Et on peut faire la comparaison avec la Kabylie. On peut tomber dans les excès. C'est une lutte des Québécois, ce qui est tout à fait normal pour un certain degré. Moi, personnellement, pour un certain degré, mais pas pour le tout. Parce que là, ça dépasse un certain extrémisme qui ne rend pas service au Québec. C'est ça le danger. Alors, même si la question est beaucoup plus complexe. Alors, cette idéologie arabo-islamiste a gangréné les esprits de certains Kabyles depuis des siècles. Et la religion fait partie, mais faisait partie, et fait encore partie de cette idéologie qui a gangréné certains esprits. Alors, pourquoi? Parce qu'en dehors d'un esprit critique, dont la majorité n'ont pas eu le temps, et peut-être même la chance de l'avoir, d'acquérir un esprit critique, même sur la base du Faqbainif, encore, de la Kabylie, ben, il se base sur la religion, parce que c'est très très simple de sacraliser. Bon, prouve-moi qu'il existe réellement ce Dieu, même ce prophète et cette religion. Donc on peut aller plus loin. La Kabylie, justement, elle est là pour s'opposer à cette sacralisation. Or, je reviens à la question encore, c'est que cette Kabylie a pris du recul au fil des années, que l'esprit critique vis-à-vis de tout ce qui est sacré a pris du recul. Ça veut dire que les Kabyles sont entachés et ne maîtrisent pas la Kabylie autant que pensée, esprit critique, autant que savoir ouvert vers l'autre et vers soi, et automatiquement, c'est plus facile pour certains et de sacraliser, y compris Tamazir d'aujourd'hui. C'est ça Tamazir, pas plus que ça. Moi j'ai assisté à un cours en Kabylie après l'autorisation de cours, etc., par le ministère, etc. Quelqu'un qui a enseigné pendant des années l'arabe, d'une façon médiocre et même d'une façon violente. J'étais même un de ses élèves, heureusement c'est pour quelques mois, et c'est un Kabyle de ma région. Plus tard, quelques années, cherchait à me voir pour discuter de Tamazir, sa façon d'enseigner, c'est quoi le savoir. Il m'a invité dans son école dans son collège, pour assister à un de ses cours. À la méthodologie était la même. Les enfants, les petits Kabyles, détestaient son cours de Tamazir. C'était la même méthode, une sorte de sacralisation, c'est comme ça, point bas. Donc il faut changer les esprits des Kabyles, il faut qu'ils transcendent d'abord leurs pensées, que ce soit anciennes et actuelles, et voir le juste milieu, et voir c'est quoi cette Tamazir, c'est quoi cette Kabylie en question. Et encore une fois, cette Kabylie sert d'opposition à tout ce qui est sacré et idéologique dans la pensée arabo-islamique. C'est pour ça que le pouvoir de Bouteflika criminel, encore une fois,
a eu d'ailleurs à ses côtés un certain nombre de cabines de service, de nos jours de plus en plus, hein, je passe sur les détails, des pseudo-intellectuels, politiciens, ensuite chanteurs, X, Y, écrivains, on utilise, mais en utilisant, c'est un plan qui a été monté depuis des années, déstructurer complètement toute structure amazigh de base dans la Kabylie, pas seulement. Les Touaregs ont subi depuis des années, mais on n'était pas au courant, parce qu'on s'intéresse à la Kabylie. Encore une fois, c'est cet enfermement kabyle qui réduit la kabilité. Donc il faut s'ouvrir vers d'autres berbères, d'autres Amazighs. Ensuite, la Kabylie, déstructurée, sociopolitique, économique, culturelle, tout. Et montrer que finalement la kabilité c'est du pipeau. La pensée kabyle c'est du pipeau, c'est du vide. Ça veut dire que le kabyle c'est du n'importe quoi, ça vaut pas la peine de l'enseigner ou quoi que ce soit. Donc régression de la kabilité, oui. Entaché par l'idéologie arabe ou islamique, oui. On ne rentre pas dans les débats. Et encore une fois, la kabilité, c'est la laïcité. Donc combattre la kabilité, c'est combattre la laïcité qui existe profondément en Kabylie, dont certains ne veulent pas reconnaître. Pourquoi? Ça arrange leur pouvoir. Quel genre de pouvoir au sein même du village? Et là, je vous réfère à manque d'alcool de ce qui s'est passé en 1953, non, 51. Hein, il a fait la conférence sur la condition de la femme dans la société kabyle. Il y a eu tout un problème, ça s'est bien passé, etc. Mais la suite, Al-Koul s'est engagé vraiment à étudier cette idéologie. تنظيمات في كندا، ناضي امريكان، نغار الشينوا، ناضي النظام، ماشي اللي تبانت تبانت مسليت. مسليت ذات اللي تبان، بمعنى ce qui est affleurant, ce qui est apparent à la base, c'est la langue. لا شو تمسليت بوجدود. القبائلية مسليت تمسليت تقبيل. كان يسمى ثمازيغ. هذا اللي عطاني كانت الشيوين جوغ البارونتيز. وتزمير برا كنخدم الكرام أتخلط تسرثيث ذي يدرس. إما ناس كرام سخلاط تقريقية. أما كنت سخلان يسوى سنان. أكيني نكوني mais non, il est lieu de parler de kabyle et non pas de berbère. Qu'est-ce que c'est que ce berbère? سكني ولا berbère أجينا مدينة سكني أنا اسمه الغار أيوة. أخطر اسمه براني. اسمه براني أوديقينا ركرا يعني تمسني تنقارة ديس. إذا أموال إقبيليا. Le terme, l'appellation kabyle a été transcendé par les Kabyles depuis des siècles et c'est devenu un concept, un univers, d'où le concept Tarveil, Kabylie. Ça veut dire que c'est toute une philosophie, un mode de vie, une vision du monde que les Kabyles ont transcendé à partir de ce concept. Or, pour le terme berbère, ce n'est pas le cas. Et here, أنا باش تقبايلي والصوت أنا القبايل أني ذاك يتسوف عن تموسني دقاس الجسم كي غاساكن دي اسم برا ماشا اسماكي لبربر يدي كان دي برا غاساكن سميتير دا شوز لو بربر دي تزورا اللي غريك سمان إبرانيين لي بربر. Tous les peuples étrangers au peuple grec portaient le nom berbère selon les Grecs. Ça veut dire qu'ils appelaient les étrangers berbères. Ensuite, le terme a été latinisé par les Romains, repris par les Romains, Barbatus. C'est toujours le même, c'est pas toujours péjoratif. Et c'est devenu toujours berbère, Barbarus, qui veut dire étranger en latin. Par la suite, c'est la fixation de ce terme par les Arabes, les historiens arabes d'une époque donnée, par le barbare, qui voulait toujours les gens de l'Ouest, mais qui a gardé le terme étranger parce que pour eux, tout ce qui est l'Ouest, c'est étranger, dans la vision arabe de l'époque.
Et avec l'Académie française qui a 100 siècles, les Français ont fait la différence pour ne pas justement confondre les deux termes, à savoir berbère, qui veut dire le peuple berbère d'Afrique du Nord, les Nubiens, les Amazirs, les Mazirins, et barbare, parce que c'est plus proche du latin barbare, qui veut dire barbare, sauvage. Donc la confusion est claire pour certains. Or, pour les scientifiques, c'est pas clair, même si certains pseudo-scientifiques se trompent toujours. Et هي مسالتاقيين يكون يقعنا المزيرة بلا ما ندري بها. إيه ثم مسالتاقين القبائل تقبائلين تمين منها نصور أننا قبائليا سفران كمسني دياس سفران أنجيلنا تمولين السن غفتو. هذا ناوي كان سن المغولة أسوس الغاس مسالتاقين القبائل غاسا كان زوية غول ذاك السكواس هذا نبدو كان ذاك السكواس 1926 سميت سنويفان ليطوال نور افريكان ديال القبيله دي سنويفان ديال فرنسا ومن بعد بغان ويدي سمسلين طارا ديال الجزائر حقا ماشي صار شي كانت الدرجه لما ناس سي une sorte de créole dont la base, la structure grammaticale du dialectal africain du Nord, notamment de parler arabe algérien. La structure grammaticale, c'est du tamazir, maquillé avec des mots à la fois berbères, du tamazir, un peu arabe, espagnol, français, c'est de plus en plus francisé maintenant. Et هي مسودين بصالي الحاج مشكمل يوكنا أدوينا ويا عربنا حق عربي يوكنا أتسكين ومنو أدوين أزالو إيه تموت أزالو يا دوين يا دان تموت القبائل ذكرت نسيت مزورود غارطرا يوكنا سوفا فرنسا أدوي سيلي خطر ويدي ينضرب إميرنا ذي القبائل ذي موت القبائل ويدي غرانا طاس دي لواني القبائلك طرش ولا يوكنا السفغان إيرمي دي فورت الزين بلا ما نسفهمد هذا اليوم هذا شيء غير نقول أي غير القبائل أخطر القبائل منو غنالا فكان الإنسان لا دغا شوية تكون ميش تقول كان الإنسان كذورة وستاعي شرب بلا ندبابس إيه كان القبائل يتشاهدوا ولا ثمورت الزين ثمورت إنسان لكن يبغولي ثمورت مزيغان هذا اليوم ثمازغان هكا هكا ذا شو يمسكوس 54 رميين 60 اللي نشركوا ديالي المسناون مثل القبائل لا دابا يورانس فرانسيس تاع دايره كل ما مريب ولود معمار ولود فرعون يحصل ماشي الكرام محمد داكور قد ما كان سيدي مدياسن ديك سكواس 58 مولود مع مريم يملا شحال تيكال حقا هذه مزبران وجباره اكل فيلم ذي المروك يروي المروك يغار بلا ما سفهم يعني يغار حتى خمسة كيقولوا ما بين والسيلارة إميم نزمر هذا اللي بالليل كلاس بوالد أقاس القبائل اللي تغوي زراني هذا الشيء دخل يقولوا ما بين أرسا نسبو شوية سويرنا لا نكرا صغارين راه أسا يقيد قوسا ينزين قوسا أثغرا إلى قاسنا ديت مسنينس ولا دي فرنسا لا دغا يقرا دي تيز بالدكتوراه في فيكتور هيغو اشارة ارنو الحرمان والساعة اللي دي تيز بالدكتوراه كل ما بلي نافيرا قريت كو étudier non seulement par les cabines mais par d'autres. Or, les œuvres de Madrid et d'autres sont des œuvres majeures d'une pensée majeure mondiale. Et here, les manières françaises مول المغرب المروكي اللي يسكنين بالقاسم اكري اقورا ثانت مسافه تلقيت قبائلات مازيغ فوافوس الى قديسو الى ما تشم ديس مغرين مزيرو سكرا بوليانو غيديري يناس كريم بالقسم يناس باقي كان المولود ولا بزم الملك منطقي يناس مول المغرب يناس نغاش واللي غاد راهي دينا خاطر في خوشة ماشي الكرا يعني كرا القبائل نزون نسنقلن لا غنسني سبيك ثاسرتي سفرة إذا سيس دوكو أما أنا كي دمير إلا قليت ورا غنقيم أسماء الدولية مورثنا مورث الجزائر زاروبينس اللينس أثناء تغيري بلا ما يقول هو ولا من المغرب
toute une conférence sur le Moulin d'Amérique pendant la guerre. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai fait une conférence à Maison de l'Afrique sur le Moulin d'Amérique pendant la guerre. On a détaillé certaines choses, etc. Le regard de l'Amérique sur le groupe de Oujda, etc. C'est très... Enfin, je vous réfère à ma thèse de doctorat soutenue à Nanterre, où j'aborde en long et en large la question Mali et l'ONU, la question algérienne à l'ONU. Bon. Et أمسنا ونظرة عاصم سرتندي محمد داركون وني كان رسام سلاي كرام اسمي محمد داركون قرن حاول سافازال لي في ديسيا parce qu'il est catalogué intellectuel musulman, ce qui est complètement faux. Je peux même le dire, As-Sagati Diner, Mahmoud Darkoun, c'est un intellectuel laïque, je dirais même athée. Shfir, Adana, Charles Boisset, il y a اسمه شجاعتي مرافي ما بكو يدي يوميا تصل مني فرنسا من قار ساعدان من سواسن فرنسا هي زريعة محمد داركون الخامس نسوي قهوة يدم الزدانيسي يخلص إنك المستدس قالت لي البروفيسور إبيري دي اليونيفرسيتي سنيك شراي خلصنا السكين كراي خلصنا السكين سقبايلي ولا سقبايلي هذا محمد داركون أتصل سيسيلنا معنا سقط sur Wikipédia محمد داركون intellectuel musulman. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un musulman? Darkoun, c'est un scientifique. Point barre. C'est un islamologue. Le père de l'islamologie, ça ne veut pas dire être croyant, non, être pratiquant de quelque chose. C'est quelqu'un qui analyse, qui a un objet, un sujet d'étude, qui l'analyse scientifiquement. Darkoun, Samsat, Ifi, Igora, Ifi, Tsenadir, Samsat, Din, Ginsim, Akouar. Oui, des vraiment, nous avons sous-sagé chemin. مرت القبائل يسبق سنجي السلفيزم مرت القبائل في قريب أسنينا غارت محمد داركون يمكن أصدر من زوران صديق كان سوسجي هي مرت القبائل ماشي كوسع أطاسي سوسنين ماشي كان يقول لا تنسكي نعم إلا قاعد تزرب أي غار تنسكي تجيس ترام ألا نخرج أنا مزين السجي مرت القبائل سبحين لازم نسمع في القبائل فين اللي شفت قبائل تاكي ولا تاكي يدير الواقع تاكي تمثال يفيد الماء محمد داركون من سكواس من 50 إنيس الجبارة ديال فعلا حالة تمثال تاكي الإيديولوجيا العرب والإسلاميزم سنة هدى الزيروزكا من ستريلي تموالين الزيروزكا وزكينا خمس زوط إيران القبائل حقا كيران الانتلكتوال العرب non plus. Ailleurs, c'est un scientifique kabyle. C'est ça, oui, c'est là, je suis comme vous, j'ai été plusieurs fois interviewé de berbériste, même si je l'assume d'ailleurs, je l'assume entièrement. Quelqu'un qui veut récupérer, développer son identité, sa culture, sa langue, au-delà des frontières de la Kabylie. Non seulement de la Kabylie, y compris en Chine, peut-être pourquoi pas à l'avenir. C'est mon souhait. Mais c'est une autre question. Et المسألة كيف كيرسينو إمدياسو أميدا ديال فكرة القضايا مرازل أدنى أدمسن يعني دي مزورة مي قضان ألو قروج اللي أتنا بوي رسم دي رفض الرسم تيرو الجرال زيارة كان en 1926 c'est la même chose c'est مسألة الحج والشمال بسات يرى l'étoile nord-africaine أكثر من قلنا يفوز قلنا l'idéologie arabo-islamique. Et nous aussi, kif-kif. En 1980, kif-kif. 2001, kif-kif. Et hier, ديال تيكات نسوا كلها خيرة خاطر تيكوال نشوفو كماننا. أسمرا السوا بالليل هذا نسكثر وانا خاطر كان يحسين يومي ناس ما نسمسلي كان يمقرانا يمشطوح فنعرفوس يعني سبب في مشطوحنا القرآن زمان سنتصور على تفيوس مشطوحنا لازم القرآن شباب دينا بقوياقيا أيغا أخطر يخص يوم الأساس يخص يزبر حيث مولينا لأنه يتسيلينا راه مولينا فكاد مولينا كان سوال
نسلسس إلا ندلسس يزود غيف نسا ولكن la Chine اختارت la deuxième puissance économique du monde ولا ذوي ذي مزدا تمورثاكينا كنسقى l'Occident même si l'Occident est imaginaire وفهمنا أنا مشي كيبيني كرا أنك تمورث الشينوا شفقنا غرام يوم الوقت وغالب يعني يقسم الدنيا السيد أي غير خطر لا يتموسني غارسا لا يتمو لسان يزمرت يداوي ماشي على أنه ما في كذا مديان سن خطر فنان صغافل لساس نتصرف كاع تروانس ولاد مولي ما مريم إذا نتيك توسلنا تصديق مورثاكين الشينوا إذا نتساكي كونسيديري لو بلو غران إكريفان ألجيريان إذا نتسي صغارين ديك غارباز ديك مورثاكين هنقرا تدوني ثوكا مليار دا مزدا القبيل زران هكا وزرينا راه القبيل غران وكمل باطون غرينا راه الشينوا تيلا رانتي لو يتا غران داكي دروس إيمان المزيننا فاشي كقارن قارن فيكتور هيغو ماشي ديري لها معني زوير داك الوخا زوير 5 سنين لنا يمسنون إيه بغا عندنا نقول لك بلي أزكى لنا تصرف كاع ترونا تصرف كاع سوا شو قبايلي ما إلا متمسليل قبايلي يثرونا يبان بلي تمازيغ ديال كل خاص غاس إلى الميليتانتيزم كيتشير على الروح يخص أي غا خاطر إلا أقشيش نينا أقشيش نينا خمش طلوفات مريل مزيد إلا قازر بالليل شوية تسنفكات قبايليت أثاثا بقواربات ما يلو السينار ولا شوية قبايليت شو ما يروح روانبات كيني هذا باش كيني تخدم الفرنسيس ناس الإنجليزي تسوي ضغرو ناسي كيف ناس كيف تسمع وش القبايليت اش السنة ضمني ها لقينا اللي لنا وزرع اش اسمي أخطر تقبايليت ثلاث مسنيديس ثمسنين جوفرا غادي دوني لا شو تنسينا السنيت كانت يكون ماتت نرس فرانسيس نقارس غاسورا ما كني يوم الرح يميت الناس كان يمدن لما ناس la culture et la langue kabylie dans Amazigh en général est devenue plus exotique. C'est devenu un produit destiné pour le tourisme. Il est bien, il est nécessaire parfois. Mais le risque, c'est de l'enfermer dans des ghettos. Et les ghettos, comme disait ma mère, sécurisent parfois, mais stérilisent, c'est sûr. Et maintenant, ثقبايلي هنا ثرونا ما إلا مصفى مازال باللي شوية باللي ثقبايلي هنا لا تبوسني ديس تقولين دوني أزكى هذه زار هذه سر سي زار نيس يوكنا ديال في مانيس ديال مورثاكين هذه مورث اللي قبايلنا تاع النظام إلا تصرف كاع إلا قد يتصبح قبايلي هنا ديال الأساس أبسكا كان مزيان راسا كثير ديال الناس فروميش. En France, il y a une génération, même plusieurs, une sorte de catégorie de personnes cataloguées sous le terme beurre. Le mot beurre qui vient du verlan salara, le sens profond en verlan, c'est arambala en verre. Mais dans le sens chez les Français xénophobes, veut dire salara. Tout ce qui est africain du Nord, y compris un Libanais qui a une physionomie pour eux, africains du Nord, alors qui ne sont pas africains du Nord, et en plus en Afrique du Nord, il n'y a pas qu'un seul peuple, il y en a plusieurs, catalogués sous forme d'une appellation, d'une identité construite par certaines boîtes et idées de l'époque pour manipuler une certaine catégorie de personnes en France et les couper de leurs parents, créer une sorte de rupture entre les générations afin de ralentir une certaine conscience de droit d'immigrer en France. Il fallait créer une identité toute pièce, surtout médiatisée, qui s'appelle beurre. C'est quoi le beurre? Sur la télévision, ce sont des jeunes qui n'ont aucune identité, une identité préfabriquée de toutes pièces, kabyle, arabe non plus. Français, ils ne sont pas français, hein, parce
qu'il y a un grand intellectuel amazigh, l'un des rares intellectuels amazigh tunisiens qui affirme sa amazighéité, qui s'appelle Hadi Bouraoui, qui est professeur à l'université York University à Toronto. Alors il a défini un terme qui a tout un sens très profond. Pour revenir à la France, ça veut dire qu'une certaine catégorie de Français xénophobes sont aventurés par la souchitude, pour reprendre le terme de Déborah. Souche. Les Français de souche, les Québécois de souche. Ah non, au Québec on dit pur lait, avec des ratios. On dirait qu'on a affaire à un troupeau de pur lait, c'est vulgaire. Les gens utilisent des termes sans savoir d'ailleurs. Donc c'est là toute l'ambiguïté. Alors, créer l'identité, une catégorie de citoyens, de personnes, c'est quoi le but? C'est mieux les manipuler. Cette catégorie de personnes aujourd'hui sont manipulées en France. Et ils s'aventurent même, certains beurre, même si je n'aime pas ce terme, à voter FN, le Front National, alors que les FN, ils se prennent il peut les exterminer en fait. Ben non, parce que leur identité, c'est une identité trouble, pour reprendre le concept de Jacques Derrida. C'est une identité qui n'est pas stable, c'est une identité non définie, c'est une identité préfabriquée. Donc, on arrive facilement à manipuler ces personnes, cette catégorie de gens. Et voilà, travailler, sauf si bien, ça me s'attaque les beurres, des examens des droits du Québec. Il peut y avoir des beurres, entre guillemets, du Québec. مثلا يوم شطوحة كاين استقبالي في السنة لا نكرا الغالب أمانة الغالب هي ويا قالت سيوم الله زكا ما يكري روح لأفغانستان هيا غالب أخاطر ما ردي كرم الزير ميقو غير المزير تقبالي سولاش صار أفغانستان تموسني زرارة y a pas de lien d'attache fort avec sa qualité ou sens, identité, culture, etc. C'est la langue qui véhicule ces valeurs. L'élément identificateur premier, c'est la langue. On perd la langue, on perd un pan de valeurs et de repères identitaires. Ça, c'est indéniable. Donc, au Québec, il risque d'y avoir ça, non seulement au Québec, au Canada, etc. Le danger, c'est d'enfermer justement les enfants dans la langue kabyle seulement. Ça veut dire que la langue kabyle qui n'a pas son terrain d'attache, qui est la kabylie, تمثل قبيلة تمثلت قبيلة يشد أنا أرتمورت القبيلة بيذني ذكاليس ذكي ماشي ذكاليس أمك عاد ضمن درينا يوكل ماشي كان هذا تفديت مسلات إلا قد يطف ذكيد السليغان كيلتو سيسينس غاساكني زمرا يسوى ما تستمتيني برا ذيني الهام يعني السوق سد ديالنا هذه السنان هذه تموسنين والله فاهم يا مزيان هي تمثال تاكيا تمثال يوران وسيلة أي غرب أخطر في ذاك ديال الكيباك ثلاث فرنسيس تاع مونريال ثلاث كنيسيس جبديت إمام استقباليت هنشوف ذاك اللي يبغوا يلي خاص مصريضاس كان استقباليت ذوك وخا إذا شو ما مشى راه تخدموا يوكني تروح راه كان في الإنجليزي نار فرنسي استقباليت ناس تروح خاطر ناس تروح للساس إلا ندير الساس استقباليت يوكني ألي في مانيس ديال الإنجليزي فرنسيس مولي عندي فاستنبر ما تعرفوا مهني كانت ساكنيسيت يبان ملي سوزكا أثين خدمة زير الراوي دي برانية ماشي الراوي أيوا خاطر تمسلين فرنسيس براي مورات أتصيدين أنا ماني كيباك أنا هذه فرنسا ماشي ليوكس اسمي الصغار طون دي كوليج هنا شحال يدينا الراوينا ماذا راوينا ماشي القبيلة دي روميين صغار شحال كان هنا نهار ساسي نسيرين هي تمثل تغمق مقرف ذا يدنيا بسالة جسمكيا ذا شو إذا أزكرنا هذا أزكرنا ذي ثمور أزكرنا ذي فرنسا قالنا أكذا يدو ماشي كان سلق باين ماذي مزيغ كاسو مزيغ أيضا خاطر يا تمثل تاكي مزيغ إلا قد تكافوس دوك فوس ماشي الفكافوس وكنا أنزل الفكافوس وكنا دناويوية سنينية وندوكلس
ما نوغل كان تكون ميشتن تزال كان في قبيلي تيكوال أن تسوي غادي تناغل غاسك ندير كونيا إذا يزمولا ومن نوع تمازيت وجيبا روح على ليبيا ديك السواس نتساير على تونس المروك ديزيل كناري إسلاس كناريس le nord du Mali et du Niger روح على les oasis de Siwa كونيا أقلا كنا دي 2000 quelque chose en كونيا moins 1400 ans إما ناس ومن نوع في تمازيت إيه هي السما إلى قرن في كفوس خاطر الساقي كرن ترى خدمن يوم القديش تيكوا يفنا ولا الليبيا شي خدمن سناغن يا الناس مزياف كنا يدين زاير السا كيرا يكبر صبحين دي مزياف نزرع ما يغا خاطر ثلاث مسات تيمانيت ثلاث مسات اليمسد يحاصون وكي يتمسات نتسالف ذا شو يوفى القبائل شكي تقبايلي أندوك تمسات ساتيف تمسات النظام يدرس لكن دينا ولا المامرين يسدوكو إيه هما ذا شو أزكالنا أكيد نعكس بالليل الساس يلان دا الساس سمسلايت أكلتي دفزير سبيلين ce qui est affleurant chez un peuple, on a la langue, le point de vue linguistique d'abord. Ensuite, la culture, c'est plutôt l'anthropologie culturelle, par exemple, qui s'occupe de ça. Et qu'elle venait tous niwin, elle de yiwoul, avec ma fille de sous ou snen, pour étudier un peuple, une société d'un point de vue scientifique. En général, on a la linguistique, l'anthropologie, histoire et préhistoire s'il y a préhistoire. إما ناس تلا مسلك لا لينغويستيك سمسلك دايما يديتبان الوجدو ومن بعد يدرس هذا اللاعب دا شي كشنو بنادم دا شي كتسالو دا شي كتسالبو دا شي تمغلي الناس ندونيت كوسموغوني دان با une vision du monde. Alors واش يدير نو الانسان يكوكدو ذاك مزروي histoire دا شوي دا مزروي ناس صار يمين يكون إنسان أزل مزروي لا préhistoire ماشي ديال الليل يكون il y a des peintures rupestres du plus grand musée du monde à ciel ouvert, le Tassili des Agères, le sud algérien, qui est le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Ce sont des peintures rupestres peignées, produites par des Amazirs, non seulement Touaregs, même si c'est plus fort chez les Touaregs, puisque c'est eux qui ont habité l'espace sud Ténéré, Finiri, le désert, Finiri. C'est eux, ça remonte à plus de 15 000 ans que même des préhistoriens anthropologues comparent avec des peintures qu'on retrouve en Chine, en Amérique du Nord, par exemple les Amérindiens, surtout des grottes de Lascaux et de la Dordogne. Les peintures rupestres du sud de l'Algérie, le nord du Mali, mais c'est plutôt le sud algérien, ce sont les peintures les plus attachantes de l'humanité. Plus de 15 000 ans, un musée à ciel ouvert, et c'est toujours, il a résisté non seulement à l'usure de l'histoire, entre guillemets, c'est un concept de l'usure de l'histoire, ça veut dire qu'il a résisté à toutes les vagues de colonisation, mais surtout à l'environnement changeant, le changement climatique. Or, les grottes de Lascaux et de la Dordogne en Europe, en fait, ce sont des grottes. Ça veut dire que c'est protégé de nature, de fait, par la nature. Et donc, les Touaregs qui ont peigné Maziran, Igouran et Yagir, أسا أنك لشيء غانا دي سوي إمازيغان إلا سمورتي موها المشاع أسا كين مزيان يقد تسقسي ذا شو تموغ لسان إموها غاكين غاف ثازورين لارو باست قوسي وكنا نظر مشي تسيدير نيم زورانا قوشي قلت فاني وكنا هاثنا كوني غاساكين إميا نشل شوية نعطاس أنظر كيران طف وقال ça veut dire c'est avoir une idée, leur vision du monde, du temps de leurs ancêtres, et savoir quels sont les pans entiers qui ont fait que la langue, la culture, la civilisation ont résisté
à l'usure de l'histoire pour contenir des leçons et peut-être même comprendre cette civilisation et pour se comprendre et même comprendre soi-même. Et hier, تمثل تلاقي الدنيا كازكالنا صدمة شو دار تمثل تمثلي تمزوارو غير يدرس خاصة كني نولا في كوال الشرحية طاس وين سيستم نشرح لها تغربة c'est une civilisation la danse. Il faut la développer cette danse. On voit toujours la même chose. Il faut la développer. Les costumes aussi, il faut les développer. Bien sûr, certaines personnes vont se dire vous savez, il est en train de donner des leçons. Non. Je suis un universitaire et je préconise. Je fais partie. Je suis de Nazilé. J'ai changé de domaine de l'aéronautique à la littérature. On va les choses, la littérature, c'est carrément dans la littérature. Un des fauchés, mais la soirée, c'est ينقران ديال القرايه ديال السداويتي وشوت خاطر مزيان في الناس القبايلي يعني زريع الدوني في تفاهمه زريع بالليل وين دابا بريدي لا الكرا زعما نخدم في مزيان كي نزمرو ils sont pas obligés de نروح نخدم عند الدكتوراه تاع مزيان خدمني مزمان ونسان هذا يعاون داير زراير زمان يعاون حتى نروح نخدم في مزيان كويس خاطر ثما زيارة كي يعني هي قاتيلية تمثلت إمسناول وين كان الواحد كيديك السنة خربوية زمان حيت السنة معنا في حماة راه ماني كذا السنة خربوية السنة الله السنة شوية إذا شو غنسدو كنشوف شوية هو كان تيمور والزميلان اللي ديالنا سبيسياليست دو تو الزميلان اللي هما سبيسياليست peut-être d'un aspect de la littérature, de l'anthropologie, un aspect de la personne amazigh. Un aspect là il y a une philosophe kabyle en Allemagne et une grande spécialiste de la femme kabyle. Il est spécialiste de ça et en plus de certains aspects l'anthropologie اكتشف كلام الانثروبولوجي زعما تتفرق ديالو زعما وثمسه الكلام تاع الانثروبولوجي تاع المسنيه كاع يشد نهار يدرس صغمر شويه هي على موديستي لها لكن لست قبيل وديالنا وين الا عرفت المساله كاع الا قاتل القضاء راه قام الوقت يتسزل ادينا كان هو التقاره السلفيه ما هذا هو اللي يضوى اي غريتي تقولها كاس تقبيليت الطاسيك سانا كان ثموغلي يوني وقت وني شفنا السالفي شفنا ريزيرس شفنا المحريشه كي تسداويس لغات ديويس فرانسيس لا داس فرانسيس القبائل ما كانوا هنا مازالوا تحسوا لا بلي ثاني تمسات. C'est un objet d'étude externe. Ce sont des cobayes, les Kabyles, les Amazirs. On fait l'étude des Kabyles en français. Il y a trop de distance. On est un peu loin de l'objet d'étude qui fausse certaines données anthropologiques notamment. Imanas, métier de classe قبيلي خطر غادي نعمل لهم فمغليهم أسيرية يعني كغاسة كسوز لافي ورياس فرانسيس معنا ثموغليين قبيلي تيتسير كنيبولي نتسالو تيكوال الخير رومير لا شو سمو السنية كاع يمكن مبدا تسمو السنية قبيلي تيتي كواعد تزوار كواعد دخلت مسلاينا هيدي ثقرا كوايا كاع غادي نعمل ليهم تقبيلي الزمران المسلاي غاف طاس تمسال تقبيلي ارتقرا كوايا كاع ونينا ثمير ثنون لساس تقبيلي تقبيلي لساس تمازيغ تمازيغ رسوفات الوسام في مسائل يرسل ويرسل عفو يرسل ويرسل سيمانسن ورسل عفو وكان عندما كان سيمان يهدر الوسام سيمان صراحة كريم مسائل كاين صراحة كريم تكتيوين اليوم ميدي مسائل بدي في قبائلي قبائلي متشالة مسائل افكتيفمون وين يكرم الرواية الله ولا تفهم بريد سيدو السبارك شتا قبائلي ماشي تاع قبيليس ماشي شو سبار تاع قبيليس ما تحكي لي الفلاني الفلاني السن تاع قبيليس
c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une façon d'être. زي كانوا سيدي ابن ابو سعد ساير ميدنا ابو سعد القبائل تمتسات مقدشن كلش تغليت نويار نقاس ماشي داين لا قديم ماشي داين لا جديد القبائل جند المسلاين قال سلو غابه نويار نقرا الغيضه اللي كرا شوف فيد مزوارو الغيضه كرا شوف راسي مزوارو نقرا مش تحمل ساخوس زي ساخوس تخدع ساخوس هسا تعمر ساخوس شدي تيروريست بالعسكر هسا تعمر شوف الو الدين نفاد ذيك نجماين القبائل الدين شنو كان الدين اظهر الفاتحه ما يبذمون نجمان مي كيكفاو نجمان اظهر الفاتحه يا بستيلي ولا ربي ذي الجنازات اي نظن الشغال نتا دارت وديك الشماليه بالدين زي سمولا القبائل سمولا القبائل زي نتصرى مرة ماشي دايره المدينه سي دي بيتيت ريبوبليك واحد سنت يلا ثدار في زمرت القبائل سي ريبوبليك الناس دا المولود في الاشياء بين ناس نكونيهم ولا مزات غير بحال الرزيم ولا استاذ وسام الناس دا المولود نكونيهم في القبائل ولا كومونسي لا و لي زوت اسبير اريفي ما الا شويه مليح ما سنو ساير ونتم فرقه ونتم فرقه بلا ما نبذرد يوث صغاوسا يفين c'est la JSK. La JSK, elle a été un pilier, un poteau de la revendication. L'être humain, il est fait pour vivre en société. Eh bien, quand on est ensemble, on est fort. Eh bien, en 1977, le match de coupe contre Wakil Nad, eh bien, c'était la première fois qu'ils sont à Baboumdien, le stade, à Choural, parce qu'ils étaient des milliers, le 5 juillet. Et d'autres exemples. La JSK, par ses succès, par, je dirais, tous les titres qu'elle a remportés, elle a inspiré un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. D'ailleurs, l'Qbaïl, on a un sentiment d'appartenance qui a été cultivé par beaucoup de choses. Péjorativement. Bon, je tenais vraiment à parler de la JSK qui a été un poteau تيجديد ومنه في القبائليس. Voilà, cela quelques mots نقول كان قال لنا وساد الناد بزرت سينيريم اولا كنت نيريم ماشي تمازيغ تاع قبائليس اولا كنت نيريم الا ديس قبائليس الناس يتسمح ومحند ينجر يجديد نيريم ذكيون ذيك سفاينس يجدير بدار المال اولا كذا غني بدا يصرحوا يجدير الناس ينجر يجديد نيريم ذا تحس فيك تحسب اما دينا ذي قرب البحر ما يقال البحر سي الكون الو ما ينجر الرمل زي الصحراء دايم يصب الله يقفلوا سكسوس اولا نظن اولا كنت لليل ماشي اولا جديد نون بلو سا سي بور ريجوندر ان بتي بو ليدي بوسال باللي تاع قبايليت سي جهد صرصا زنكوني ما لا تيزوج زوري لا تيكتزرن زنكوني لا تيتسون اولا كنت لليل الا سيزيك ديس قبايليت مدناش قلي سامتوس نتاتيك حاجه تاع قبايليت افكتيفمون ما نعم تسنتولاوين اتكريو صغار ثايضه داشتينا ما ورث جوج جيض اورث اللوليا قيمت سنان باع اورث اللوليا قارنت قبايليين اورث جوج جيض اورث اللوليا الا هو ولكن صافي وعاد باغ كونتر وانت اللي يروح اذان سي لو فار نقال ثورا ديال قبايليت ما جات كي صاجتنا اذان الا ذكواسيف دا شو دوال سي كوم اون اسبيس تاع قلنا نزداخل الباسيف غير على كل فات نقال كل ذا ذال كيس نقال ذا ذال هذا non mais c'est pour dire que لا ميم ثالث du côté de Omchas يشمت في ناس من سليمان العازم في نيريت وخصو مشاس تقولي ساقولي قران الحرام غارزو في الناس ثلاث نيري جيهان صدوق وسي داكور مي قيمت اسم بومضيق تصب والدي قيمت اسمها بومضيق مي اون كوني با لور سينيفيكاسيون ونزرا هذا شو انا نمشي نتسنى قيمت كان ذي مضقان الا ويا با كوتي وكيلا ذي وهرني لا ينسيتا يغمو راسنا يغمو راسنا كي با سي il faut savoir la chose. Cela il regarde ici la cité. Bah, il faut chercher ce que c'est. Donc quand il me slay une travailleuse, souvent on a un maïnous aussi, il a un maïnous, il a des travailleuses, mais dans un sens très particulier. On parle chez la maïnous, mais c'est dans ce qui n'est pas du galatas. On parle de chez la maïnous. Mais tu l'as voilà jdid, de voilà qdim. Ce qui fait que juste et je conclue là-dessus, ça travailleuse, le premier il a et le sujet de Carson
Alors, je termine en vous remerciant, d'abord, en remerciant bien sûr chaleureusement Abar Barnagem. Oui, en remerciant Abar Barnagem. Et puis, s'il y a des questions, qui veulent poser des questions à l'un ou à l'autre, ce sera avec plaisir qu'on essaiera de répondre.